Иртәнге намазның 2 рәкәгать сүннәте. Иртәнге намазның 2 рәкәгать сүннәте 2 қиям, 2 иркук, 4 сәждә һәм 1 кагъдәдән тора. Қиям тәкбирдән соң аяк үрә туру. Иркук бөгелү. Сәждә маңгайны намазлыкка тидерү. Кагъдә утыру. Иң элек кеше ният кылырга тиеш. Ният кылдым иртәнге намазның 2 рәкәгать сүннәтен үтәргә, халисән лиллаһи тәгалә. Аннан соң кулларын күтәреп, баш бармакларының битләрен кулак йомшаклары артларына тидереп тәкбир әйтә. Аллаһу акбар. Аннан соң кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя. Шуннан соң сәнә дугасы укыла. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Аннары әгүзу әйтелә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Фатиха сүрәсе укыла. Һәм эштән генә әмин диелә. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Qur'anның bir сүрәсе яки 3 кичкенә аяты яки bir зур аят укыла. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Тәкбир әйтелә, иркукка иелә, һәм шул вакытта 3 тапкыр иркук тәсбих әйтелә. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Иркуктан тәсбих әйтеп кавмәгә тора. Кавмәдә басып торганда тәсмих әйтелә. سمع الله لمن حمده. Баскан килеш тәхмид әйтелә, тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. ربنا ولك الحمد الله أكبر. 3 мәртәбә тәсбих әйтеп сәҗдәдән тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. Җәлсәдән тәкбир әйтеп, яна сәҗдәгә китә.
İkinci secdede de 3 mertebe tesbih aytila. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى İkinci secdeden tekbir aytılıp, ikinci rekatının qiyamına turula. الله أكبر İkinci rekatının qiyamında sana hem a'udhu uqılmay. Qulların bir-birsi üstüne bağlap, kindik astına qoya. بسم الله الرحمن الرحيم Ondan soň Fatiha suresi oqula hem işten gine amin aytila. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ondan Qur'anning bir surasi yoki 3 kichkina oyati yoki bir zo'r oyat o'qila. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Takbir aytila, irkukka ila ham shul vaqtda 3 topqir irkuk tasbih aytila. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Irkuktan tasbih aytib qavmaga tura. Qavmada basıp turganda tasmih aytila. Basqan kilish tahmid aytila. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Takbir aytib sajdaga kita. 3 martaba tasbih aytib sajdadan takbir bilan tura ham jalsaga o'tira. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Jalsadan takbir aytib yana sajdaga kita. İkinci secdede de 3 mertebe tesbih aytila. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. İkinci secdeden soň takbir aytib qagdaga o'tira. الله أكبر. Qagdada bulganda başta teşehhüd, annar salavat, soňundan dua ayatın Rabbana uqi. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Шуннан башта оң тарафка, соңыннан сул тарафка сәлам бирә һәм сәлам дугасын укып дуга кыла. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Шулай итеп, иртәнге намазның 2 рәкъәгать сөннәте тәмам була.